Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjut membahas materi terkait route planning, di mana di video sebelumnya kita sudah membahas terkait bagaimana cara membuat dan memuat rute pada ECDIS tersebut. Dan video selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengedit rute yang ada di ECDIS tersebut. Langsung saja. Pada video kali ini kita akan membahas terkait edit rute pada ECDIS, membahas terkait 5 poin. Yang pertama, rute planning table, yang kedua, change data, yang ketiga, waypoint table data, yang keempat, schedule table data, yang terakhir, extra data table. Yang pertama, tabel perencanaan rute. Tabel rute terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, waypoint, nama, posisi, jenis lintasan, jarak total, export, starboard, radius putar, dan yang kedua schedule. Waypoint, nama, ETA, lama tinggal, zona waktu, ETD, time to go, waktu total, kecepatan rata-rata. Extra data, waypoint, nama, catatan, draft, UKC, titik referensi, bearing dan jarak, kontur aman, dan kedalaman aman. Untuk berpindah antar table, klik tombol yang sesuai. Tables. The route planning tables are grouped as follows. 1. Waypoints. Waypoint, name, position, leg type, leg, total distance, export, starboard, turn radius. 2. Schedule. Waypoint, name, ETA, stay, time zone, ETD, time to go, total time, speed, average speed. 3. Extra data. Waypoint, name, remarks, draft, under keel clearance, reference point, bearing and distance, safety contour, safety depth. Click on the respective button to toggle between tables. Yang berikut adalah change data atau mengubah data. Untuk mengubah data di dalam sel, klik 2 kali pada sel tersebut. Masukkan data menggunakan keyboard lalu tekan enter. Untuk catatan, data hanya bisa dimasukkan pada kolom-kolom tertentu sesuai instruksi berikut. Data table waypoint, data yang dimasukkan oleh pengguna. Yang pertama nama, yaitu nama waypoint. Yang kedua posisi dalam lintang dan bujur. Yang ketiga leg type atau tipe lintasan dari waypoint sebelumnya ke waypoint saat ini, yaitu rumble line atau grid circle. Semua perhitungan rute merujuk pada WGS 84, World Geodetic System 1984 atau Sistem Referensi Geodetik Global yang menjadi standar internasional untuk koordinat bumi. Export, starboard, penyimpangan lintasan, cross track distance, port ke kiri kapal, starboard ke kanan kapal. Turn radius, jari-jari belokan yang ditentukan operator untuk memperkirakan jejak kapal pada saat berbelok. Data hasil perhitungan, yang pertama waypoint number, yaitu nomor waypoint. Yang kedua leg, haluan dan jarak dari waypoint sebelumnya ke waypoint saat ini. Yang ketiga total distance, total jarak dari titik awal 0 ke waypoint saat ini melalui seluruh lintasan rute. Waypoints table data.
User input data. 1. Name. Waypoint name. 2. Position. Waypoint latitude and longitude coordinate. 3. Leg type. Route leg type. Run line or great circle, from the previous to the current waypoint, set by the operator. All route leg calculations refer to the WGS84 reference datum. 4. Export, X-starboard. Cross-track distance, port and cross-track distance starboard. 5. Turn radius. Operator set radius of the arc for the display of an approximate ship track on the turn. Calculated data. 1. WPT, waypoint number. 2. Leg, course and distance from the previous to the current waypoint. 3. Total distance, summary distance between the initial, 0 and current waypoint by the route legs. Selanjutnya, data table schedule, data yang dimasukkan oleh pengguna. Yang pertama ETA, Estimate Time of Arrival, perkiraan waktu tiba di waypoint. Yang kedua stay, atau lama waktu singgah di waypoint. Yang ketiga time zone, atau zona waktu di waypoint. Yang keempat ETD, Estimate Time of Departure, perkiraan waktu keberangkatan dari waypoint. Yang kelima speed, kecepatan yang direncanakan di tiap lintasan atau leg. Data hasil perhitungan, time to go, atau waktu yang diperlukan untuk sampai ke waypoint berikutnya. Yang kedua total time, atau total waktu dihitung dari waypoint awal, yaitu 0. Yang ketiga average speed, kecepatan rata-rata yang dihitung berdasarkan data input terkait dan jarak lintasan. Untuk catatan, ETA dan ETD dan speed juga bisa dihitung secara otomatis. Selanjutnya, data table extra data. Data ini bisa diisi manual atau otomatis. Untuk memulai fungsi data collection atau pengumpulan data, yang pertama isi kolom draft atau syarat kapal, lalu klik tombol voyage plan. Terus dalam grup data collection, centang kotak pilihan lalu klik tombol Start Data Collection. Data safety counter dan safety diff diperoleh dari menu route setting pada panel config. Selain itu, untuk titik referensi bisa menggunakan tombol ref points atau reference point di panel route planning. Yang pertama, klik tombol ref point, klik waypoint pada peta, pindahkan kursor ke titik referensi yang diinginkan lalu klik. Untuk menonaktifkan fungsi ini, klik kanan pada mouse. Schedule table data. User input data. 1. ETA, estimated time of arrival at waypoint. 2. Stay, time of stay at waypoint. 3. Time zone at waypoint. 4. ETD, estimated time of departure from waypoint. 5. Speed, planned speed on each leg. Calculated data. 1. TTG, time to go to next waypoint. 2. Total time calculated from waypoint 0. 3. Average speed, calculated average speed on each leg based on related input data and leg distance. Note: ETA, ETD, and speed can also be calculated data.
Extra Data Table. The Extra Data Table can be completed manually or automatically. To start the data collection function, fill the draft cells and click on the Voyage Plan button. In the Data Collection group, check the checkboxes and then click on the Start Data Collection button. The safety contour and safety depth data are obtained from route settings in the config panel. Additionally, for the reference point, you may use the Reference Points button in the route planning panel. Click on the Reference Points button, then click on the waypoint on the chart area. Move the cursor over the preferred reference point, and then click on it. To deactivate this function, right-click with your mouse.